na ngwire cionthe MCs batu na mothai para rendi 68 para paukumire mbunge 2017 mwanka rapa kuthire kipindi kio kibili August this year na ngwire cionthe ngavana Munyarita na ngavana Kiraitu ria ritite ni ira kwendelea kurita each on the project ciako. Allah. Yes. Tell us more. In what way? MCs batumba kuritangui kana ngavana atumba kuritangui project no ikari atikulukirite sheria. Yeah. Sheria ni ekulukira njarene ciakwa kenda ndi mithoma ngamikia mbunge na ekulukia nkasa ina ngaikiria ngavana na saina kenda makuritangui. Kinya budget yongwa mbechi ritangui ikulukira njarene ciakwa kenda ni kulukia chita kuritangui. Ku project ichi ondirite tingavana munya MCs na ngavana Kiraitu. Kinyo ingava project ciakwa. Yes. And number 2 kwengi tuita CRS kana corporate social responsibility CSR kinya ninchoka cianjara ke community of course lazima project chionekane no kumyanto no baita na twarambi no tuita mathikone kanisene na well insavite nyambundi ngi mno cha chivitari kaga school for the deaf savite kuni lazima kwa the project yokuonekana secondary schools ende kinyande mbuni member wa Akirangondu secondary school ndare njie ndare borerure you see many schools Mama Methodist Hospital so na ndi kinyaki community nyenchoka chianjara kwirinda antupa Gembe Central pari na ubatu kwa stima na papa ingi daba ure kinya transformer iba ichikwa ntumba ku mention bombe na ndaba kira kinya street lights kadelo baina street light moringene KK mbigirite flant light ara kambe kailanya kwantoro kunga mukorene kirunguria ya ntumba ku mention kuonde through my initiative na tutumiambia cha thirikari through my networking with the national government na county government no ndo nani mbetikitie well ties kana ngetwita networks kinyacho ndithetha cia in fact my PhD thesis ndaandikire kimanto ya networking in the county government ya area so knowledge yonde ndanginire through my research na murungu atethia no president Uhuru Kenyatta no ambikia na rakire mbundi lab trust ndene Kenya ndatimana achore bako na donors na ndatumira achore pa through Kenya Power and Lighting Company Kenya Power and ona a lot of support na ndarete to street lighting the project ingo thi rendi ne kiutin ire ready ya Canada chionde na nyakiengo market tutathimite street light ku na nyacho ngathingatiri yakana so but in essence speaker tethero in a fund ya ku with the development yes tutakire itikia useneta na ngavana akora chekethwa tabia kinya owe ya kwa murukezo ngavana ende bwana Martin tu katune ndarasha to kinyari ku mtu atuna ndarasha atakinya ndarasha ne rojene au lakini kambuwe na kuono kumya kinyaba dhaiki kiti baraba kuromba senitake kana ti senitake urori ku kurombe tikiangavana ku kinyaba baba ingi muno bakuromba iti biangavana kereito murungi ariku kawira mangasa ariku baba kurombe tikiangavana lakini no kumya keti limited kiribupo badatu kinya bangi bakeya kwenda kuromba kinya owe Martin kana madam county bokona pwena wezo bokoma Weru FM kana Weru Mid House no bwete bokarombe kuma ndo ya depend on one's aspirations mimi ndakuwa running mate wako
Mano arombe kana onge karani miti onge eno ndo tutuye no rani miti roba kuyo bakari kwanza agenda ra tufevere mono mantorera za running meet so kambere muthikirio katu nenda se tukinyari kuno ndo naku aspiration cha muntu itariu nichio ichi determine action ira kuyukie na number 2 kinyanto ba Meru county baki akona muntu nakuritango ba mweta ba mwere yoto koete kianga bana udite it's okay but for me focus kwa thai ni manto ya senate no tinkwenda kuthithia manto mengi na ku address gaps in evolution na kinya kuritango kwa differently from the first and second senators no ndo bonde ndititabo ngui no to definitely anjire kari baba ingi senators baba ingi bateta na meaning on the ground kuona huko kari on time labda wamba weta mwaka mwisho kidogo no ntopa lakini kuma ntukwera badhuru ipa kwithiro baita on the machinani etikuria town they don't think ro bieto no project ikuthidu ona kithembe chira ira oritire nara national government cie ya county icho tumika boya na by the way kinya imwengu yeko ito senate Martin ikenda ntetera mbeche mbingi chia ndene Meru county in this sense formula re tumika ni CRA kana commission on revenue allocation kugambecha ndene ya counties inkuona ide ambiti unfair na nontu itare diringe irolelie ingi tuita land mass unene bwa county wandi you see na ini tukolelia population because there are some densely populated counties na besi bati weta kile antu na mbesi kweta kile antu tikiri vetu kuringa na undi yana for example kona onto county ya Marsabit nene muno didato ara China speak kuna some MCs kurumwe MC umbira na ugachia ntukwithatu kinyai county assembly tukwithatu traveling yes my lynch in fact my lynch mweri umwe area over 1 million traveling yes so kede tro lele dandi mas ora county nene tukagambesha kuringana na size ya county to tega population density, the population density no komia ito we are missing the point yes and if manto ayau yo ikolelu no to Meru county na Mount Kenya counties they are densely populated lakini kurimu nini kidogo no koni ke wa mbeche nini tarakanithi na ndo abangi buno lakini nona ke wa kutumbesha kidogo Murang'a ina ndo abangi buno lakini mbeche liko ewa tumbo mkompea na Marsabit county yeah so formula yo ngone bwiko ochenjwa na kare runo to for example ukethero oranto baingi indene county no boba kore ogoti bubwingi ke thirikari ra nene no to for now sorry to say that antikware botho kuna tankurumana some counties northern frontier counties ngwere abarite mingi no urithi turimi na pastoralist bari now they also deserve their share be a change evolution lakini neo ikubuikuza kuna equity nibo onto ibachwe manto one man one shilling one vote no ntimu toruto kolelia tutikolelia ladi mas ende apari pa ikupabuiko yombia shio kinyabo cho itethia lakini dhaira tukolelia nini ladi mas atwa njide kwa ni county tena ndo bengi mbechi mingi na tukiminya ire na ndo bengi no ni na mbechi kuma in terms of tax well we are prejudicing some counties na we take kinya some counties on to Meru na ingi iri kure tax migi ki national government on to want bengi ibu choka idwanjara ikinya formula ku atiri tax ira pare a certain percentage in addition to napira bikumanara national government iwe choko county fair enough kwenda kuria kiu independent yo independent ulikuwa kwa basi ukaenda DP warigi independent why independent na mantu jara independent iboteta muno ni mawatho jara bekiri ni IBC well Madam County Darimbas 2012 2013 mwaka 2017 ido Darimbas de kumambas to kumake Jubilee kuma Jubilee ntakumambasi nini and then ni intention the express intention yo tonya ku lakini kuma ke Jubilee de trend DP July last year and
wildlife member wa DP party, Democratic Party of Kenya. And our certificate life membership. That was July last year. So ndiko nambasi kuya Devolution Empowerment Party. And I express intention yotonya kuna kuriekete yako kesenita through mbasi. Lakini no mtumbasi rotonya zimio na kwa tuika kwa rea miangara tano kidogo. Timbasi itirungi kasenita na MPs, irungi gavana na MCs. Ndiko burwaruru rota sorted out. Inda intention yako tonya basi ni umire diwa ankara DP. And area nomination and DP na ndona certificate. No tu DP no ito wete to join either Kenya Kwanza kana Azimio. Watu bwithia ingitu ita post election coalition. To ringekura lakini narambere no tone coalition yo to support. But well, without delegates and members information, our party leader ibetreva negotiate na one coalition na atonya DP coalition one Saturday. Of course coalition ni ibangite MERU kiri ore kwenda kuriti vya kumangavana mankaseneta manka MCs andone nyanti anira kuno ndo already anto ibangite nyimbeyo ariko au number 2 tenda kuriti kia senator na kia makinya kiomba kwethro kinya kina candidates ngavana na MERU kana kungi no to for one ibichi anto baeta wakura chiti kia onto kia ngavana na senator na kia makimwe na MCs kwa rioma ngwete ditkavoe atwari oma no ntu antobobo vele especially ngavana senete bakadurwa kiama kimu oditibangwe kwetha bwina inya no ntu kwetha kwina compromise of work performance na kinya party ni thero na guidelines your rules and regulations modito yongui kwa twika kinya kwa twiko imantu senete athia tete fulani yatwita boya party leadership ya mwira chokera u no kuna manto party ariko no we supporting governor ku no ndo winde bwe kya mene kimwe mwananchi ndo toka kumia orere kuwa te orore MERU no ntumero thirikari 2013-2017 ya rembas 2017-2022 ni thirikari ya Jubilee da kusema ni MERU ni antabo mi bonere oditribu ibichi ongwe yaritiro na oditibu ngwe bwa bwithikire kethe ibwetere boya ibaichibongwa but experience na standards chiona nitie antu bakathurwa baki amene kimo especially na ara oversight kwendekana ikutha kwina possibility of compromise oversight you see na imbenda kulitangwe kwa ndi independent ntemba kwa ngwe alafu ndemo medita ende kuona DP ukumekire that coalition indonda nampu metumba mtu kiumbe ndirungamire ningwa kinyetho ndi na certificate no ntona kuo tikwenda for one kwa tidy manto ya coalition number 2 nga tidy manto akiama the wambai independent mbekere murungu mbere nanto number 2 na bamba tikiukenda mbombo baditangwe ni independently na nina independent mind. Thank you. Now, na ndaika inkai actually sekondi inkai kile debate ya antiku Jumatatu bwana speaker niko umere miari ya kisheria ya May Shal hitarimwe senator alikuwa ati kuringana na County Government Act ya 2012 ati governor abatire kuthura CCM bawe babatire kwithura bari no menyo bati kwithura na degree ya department ira bathurwa and then governor ile kuthomora senator kidogo amwira ati tikuwa Shal ruwa May yani wenda so uwori mwana sheria na uri speaker wa bunge ya county ya MERU. Did you era akiri kulukia CCs ba? Martin, sheria ni adege ki County Government Act. Na speaker to kuruka shekinya CCs to anjiri umbere. Yes. Uru kuruka sheka na kare kuruka CCs ni MCs. Gwe kuikuolelia ngona ni muswanda yu aretu yu itanya na sheria wa musi bobrabo kadhidwa ke muswanda yu MCs ba kurukia na bare na chui sawa ba kurukia itaboya speaker atina kura lakini kambuye ukoleli the County Government Act
ni wita muntu akithurwa kiri portfolio fulani to finance na wikwitherwa ena knowledge ya portfolio for a period not below 5 years iti kwina miaka 5 muntu aritete gwikira experience iriku na ingurika na if I remember na record economy nini barabara tetwa babaingi I think almost bonde ibari na qualifications but all of us after that barukurukua ngavana na thithie dishafu bwithe ni dishafu ya SECs kaba mwekere rules bataitum babangi bamutuma kire nini eroth na noranti na record but I reveal the record for the original proposal the appointment of the SECs they were qualified lakini dishafu ni thithirwe thereafter oro na kinya president akithia dishafu na sheria ni wetikirie na bwithe dishafu oteko vetwa ringi kinya no thine ran kuona kiri devolution ni laws ngapira kuona ku no ntundi thai no mbue Martin kana na madam county iba qualify kin department ya information you see na bakuru kuai basi seeking department you but the moment bakuru kuimbunge Martin kana madam county bakauko iko kire education by CC education kana eroth no tibi kuidia sheria iriku isipokuwa sheria yongo ya change National Assembly and the Senate ya kuangabana kinya kidi shafu akawa ikira muntu kimanto atibwithiti kana atithomerete tutumba kubithia manto angi kimanto yau parting shot in a minute speaker tukirikia asante sana kampu ipo kiri Wero FM no ntukinya bomba ntuku yaruari kwethwa nde aja na management de bachokere nkalo na ntubetu ba Meru County no ntuba kuthikiria ingwe baba ingi bathikiritie na batona chance kinye chukuria chure byo bakwenda kuria lakini menyethia ntubetu ba Meru County ndiku ndiditrete watitangwe Senate for a period of 5 years na beona nguritangwiri ingi bakona ora bambata mwingi na bakwenda ompa ndibatrengui but let me assure them that ngwe kwa Senate ngarita with some difference na saindi ora first Senator leadership Senator Kirito Murungi kana Senator Linturi no ntungwe kwa wigita mashinani nara kire antu kona project ikuthithwa antikwenda guthia postmortem ndera kinya kuthithia preventive measures ya uri ambia cio tumika na ndibere kinya 85% ire ingi utiona ranka account na reporting karita regularly on oversight to atanirite na MCs na anti project mtu fulani mbikitremu the project ya Antuba Meru County na Murungu Arimbere asante classifieds Luigi Reino inya star 812*972# wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega ba mwathani wetu Yesu Kristo na wendo